Ka kunhon 3 months ngobha kathan East Giant Hills balatip kum kasur upat ba East Giant Hills District KSUP EJHD kalalit ban panpa ko jing ngolam bat ajingrap sya kalongyeng kabalangat ha ka apot na kajingdo no ya kayeng ka bakisyong kisa na kajing plu kayeng kani kajing jia plu yeng kala jia ha ka khatlai trik risau kani ka kunhon balayalam da ki arngot ki advisor ki bakentup ya umakir lang ksu advocate bat uma Justin Dekar MLA Barim ka 6 Kliriat constituency haringkat ka jingadon lang uma Debor Misat kum u vice chairman kilalit ban a jingarap sya katika longyeng kabalamat ya katika jinjia basngosi kabala jia ha ka arpasaw trik risau arjar arpasaw ha kasnong din sya lalu da kapisa arpenyo jar arpo tingka ya katika pisa bala a sya katika longyeng lasen yang lang da kidukhat jong kanika kenhun ha ka balayo dan lang ru uma mewan dekar wahesh nong barim ka din sya lalu Hashwa ban a ya katika jingaram lapun long ya ka jingalang ka balingkot ya ka bala penya da uma Debor saan bala yo ru ya ka jingkran ay mensim na kabenta katika longyeng na uma kekso ma je dekar bat ma em dekar